أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi watukufu wa Komori, gharimnikao ni zentosa na hishma za hanu zimendeleeni haina bahanu balo mwana mkomori yajiheshio kaye mwana mkomori. Gharimnikao ni zentosa na hishma za hanu zimendeleeni ejijiriwa almetsi hatu ngamrambu wawe sasa pangwa ngamrambu wawe sasa jihiri bwa Komori leo rikauja vanu rivehe risala ya saa tena bwa Komori yende hata iwasilo vahanu Komori ya jihisao leo kartina wandu wenjiri waveshori risala vanu sharinga riveshe yao madhamana wa he dawla ya Komori warenge nsia hatu hau kaya ngwa sitiri ho este ye nsia hatu rijarundu wanu mapiro kwezi wako ngaribesheo Yusuf Jihadi risala ya mando ya bilinga rujoveshelea ministri wa heza habari za ndani Fakri wa Mradabi kwezi watukufu wa Komori rikauja vanu rite ushuhuda wa hatu bwa Komori mwone hediensi hatu ya rengwa mateka ni mafujari wa Sumani Azali leo ngaribeshe yao risala ye mhuwa hele jeshi yani kiwa ya vililie mipaka ya Komori ya jaya kaansi ya renga mshahara bahi ya soulole ya sofikiri wana wa Komori wangamia haruma zensinansi wa mahashirini na mitanu na mahamongo miraru na mahakume na mfukare na mahakume na shenda wa farma ze bahari za he dunia hautosahi maisha iswe jihad ukazila kawa de general wa hensi ya Komori ye mipaka ya Komori isangera rilwao ngesi swao ngamani na muo bosfe jihad leo rikaujabano rubeshe risala inu kaya wakati ujabu sfe jihadi wakati ujabu sfe jihadi harumwe dawla ya Komori ya ukaya wakati uja utirenge mshahara wa 10,000 euro wa umma wa Komori wangamia busfe jihadi. Angalie mabani hao, angalie wanashe wao, angalie wanahao obanu wali yobu sfe jihadi nusu wafu nusu wangamia harumwale jeshi la Komori busfi jihadi. Hujao wakati lono uli le jeshi la Komori kalitina uaminifu, kalitina huria yabo kujaonesa maarifa busfi jihadi, kujaonesa msomo wa soma, kujaonesa urijali wa hensi ya Komori. Wana wa Komori ngwansi hao busfi jihadi, wana wa Komori ngwanisi hao, wana wa Komori ngwatubiba busfi jihadi. Haukaleo wakati lono Asumani Azali ya rengensia tumateka katurenga mwana hahe wakati Azali Asumani ya yawe manyasi wa shifumbuni apashi ya mkaza mwele gari ya kamzugusa hamu mjwa moroni wana wazali watawa watola mji watataziwa nili wasijuluwa makati yao na mangalie le datilo yo wakati yo siwasaya rikaufana hazi za mhono nanga mwona wakati loni le jeshi la Komori ngali trompe wao le jeshi la Komori ngarumilo wao ya ukale ho lukumani gujarenge hifadhi ya gendarmerie ya taifa ya ngazija haukade mdulo mhu wa hele jeshi wa Komori na mbwe matomoni sfejihadi ngono eso ya alama ya ukaya kutuonesa ukidhamana kutuonesa ukaya yensi yengio na wana wasoma yensi yengio na marijali yensi yengio na wale na arme wale na msomo wa daraja za juu shabo sare leo bosfe jihad ukaya wakati uja haukaya we yomisi yakupangwa ukalukumani ngujarenge za dhamana za gendarmerie horo haya we yarenge
chef ya tamajori ya timisi ensi ya Komori. Abole rikao jarubeshe bosfe jihad wakati uja. Mbana yinu bosfe jihad yani sarangu 18h ya tas ngejo hisa 18h ya jio. Ngasina 17h57 bosfe jihad. Ngone ile taifa la Komori obahanu lio ngilo vile juu bosfe jihad. Ngotsawo 10,000 euro udozilenga par mois na majumba na misafara na uhanyumba bushini uretsile taifa la Komori langami bosfe jihad. Shangaru hambia ukaya we mwana mkomori si wa Komori wala wa Komori ngasi na business yatu na ngarjo wani lensi yatu atazusko bu bosfe jihad. Leo rikao jabana rubeseri salali ya Komori mjamu itambihano ya Komori mwitia upeu ya Komori ngabaro wazeroza wa ushababi wa Komori wana sho hatu nga viole wao wana hatu nga viole wao owazaza hatu kwa tulala tranquili hautoka wana wakatulolo nkona kopulezi tswa mlitianza harme daula ya Komori mtamu mavutoma harme daula ya Komori bosfe jihad mangamize peuple komorien haujinika mishahara mihu haujinika kinafasi le jeshi la Komori kalitina ila dhamana ya kijeshi ya ukaleo waude madhamana hatu waude magardewa hatu ngwaliba mshahara hasibabu ndasi uwandu wa bosfe jihadi ujawu warenge na Sumane Azali Gozibi mlitama politiki le jeshi la Komori kwa sistemi paka ngwauwao ngwarundo nai sawa hata ngwahibaze mali za daula oha majumba bosfe jihadi watina ukangwa bitoma hakana. Leo ikawajarube sheri sala bosfe jihadi ukaya wakati uja njamhabili voti harme daula ya Komori ito voti za halali wana wa Komori hajimla ngwauna usiu ngwauna nyora ngwalalaha mavutoma wana wa Komori le ngwadu kautungua haukona kautungua haukayensi ya Komori ilengwa mateka wana wa Komori ngwadu kau ujitowa haina vanu walio niliwa rengensi hao swejadi nga udhamana. Swejadi nga udhamana ni daula ya Komori wakati ulono bosfe jihad wana wa Komori ngwadu hukumu daula ya Komori bumairenga mateka muifanye zumanza ya bosfe jihad. Sisi wakati ulono wahufa risali amini kaya rumba hakafu na rujele kafu na so wakati lono ngarto hufa bosfe jihad netsia hatu yauni netsia hatu bosfe jihad rasir lomanga rasir lo Komori wa Komori na mjobo wakati uja karnau habanu ridotoi wandu wangamiza wazaza hatu na baba hatu na nasho hatu hasibabu mishahara hao wairengao wenda nanzia watutia bonafisi armenti ya Komori shawarengeze mali za daula za Komori wenda wehobonze watajisema ezatizobonze yensi yatu yangamia wasomaji bosfe jihad nguona zidalizuni. Leo kweli bosfe jihad ya ilmu wajinika hawe ilmu waniki wao ukale wao na Lukmani ujarenge daula ya Komori ya doi fanya manyombwe bosfe jihad na bonga wana wa Komori wasoma yabo wale na daraja juu ya ushida bale Komori leo ngamrenga daula hatu muifanye business muifanye hama hiyo si ya fami mwiniki wangu wao leo ngamwana ufati utuo ya daraja ya ukaleo ngukumando ando hazi wa serikali waingu mtu wote asiwe ya mtu wa joni ngono nunga malazi bosfe jihad amini kanga rutoka kufa nezimu yeno sikuru doka henda henu ngeno skwa ngene le raha ngene dakar sharika ujarube seri sala bosfe jihad wakati uja wa Komori hajimla wa Komori hajimla kwa tutahavoti wa Komori kwa tutahavoti bosfe jihad Komori ilembelea ho wakati lono ngonu mala Sumane Azali liyo hasafa mifumo mili bonze na wanadamu ngwafao hanzaya ngwafao hatouni kwa sunda majiwahano wahimilia bosfe jihad watulenge nsi wabasa wamtoa wambaka basa wakati lono ensi hatu ilembelea wakati lono ba Sumane Azali kusila hama za zamana za hensi hatu watawa na wa Komori wabeza da piensi hiyo sho wakati ilijonjia surplus bosfe jihad gojoliba kiswa gojoliba
awar kanza rubeshele kaya dhamana hensi ya Komori baada Asumani gozibi ya regensi ya tumateka wende dhamana wahe idawla ya Komori ngo konsiabo spe jihadi Asumana zali arengwana hae wajewa timizi wa baba hatu na wajomba hatu na wanasho hatu titso na mahakama itso na ta sayendao hubulia bospe jihadi awurika ubesheli risalani bospe jihadi wana utimizi ya Komori wana hazaji ya Komori wakati uja awurika unjia yabo mwambieni ni jeshi la Komori hajimla le jeshi la Komori mimwa na nyani mimwa nzani wanu mibani hanu miziku wanu nsuha banu ni premdusheo hau ni dharau na mwanilie ensiani bo jeshi la Komori mtike yabo mfa yabo Lukmani haja hamrumuni mbabani hauwa watatahanu hapuwa maziku wanu zeroho hatoa zeroho za hima shababi ya Komori heni ya kanamba mvu yabo hamtoe roho ensiatu tsayendemelea kabasi mnusubuti haroha mtana wala masihu kamutu hashila kamutu koplasha hitwa ni jeshi la Komori mlo yao na mhubiri ya wananyani mtiketsi ya mdelega mshara wazizi nani na zikume nabo Lukmani tuweze kontizai sa zijaya Fatihu tuweze kontizai sa zijaya mke yabo mdolale magodore ya Bob Denari hata habasa ngani nyao yabo ngamu yalalao hata zalo za Bob Denari nizo mtule yao eshahula mlao ngamlao nai ngamlalao nai wandwashanu ngwalao nai wanangwalao nai iyo iladhimu muhime mmanile Komori ya sasangamani hoa katulononu voti kati ya mwiti ya Komori voti kati ya mwiti ya Komori ikale obo Asumani Azali ngorongo majeshi ya numeni wate yabo ili wajo trompe wananyao ngonzi ya nyengo sogosie zeti za Afrika urenge majeshi wabi mwiti ya Komori ngarijua uka Maroko wande tsaha ukaya wanzovesha jeshi lile Maroko lijo Komori risari parisa bwa Asumani Azali wa Komori ngamushele yao ndo ukaya ajali ya Komori yopara Asumani gozibi bwa Komori le jeshi la Komori mwono wakati Bob Denari ya kayabo wei mongoni mwaye mdia soma le fitina kuu la hensi ya hatu yangamize Komori siyo le wanzana he yabo ya janenge zamana ye yani kuwa na hahe ili wajangamize Komori yabo sikaubesha risala bosfe jihadi siwana wa Komori ngarjofa Komori mara lido hunu zedua riondao ekakartufa Komori na rufe maka shaho handani ritofia armetsi hatu sisi kartuwa nili amdu personelima shangarwa nili yawe enti hatu iketi maudu rijeronende insha Allah gamjio harba fakri wa mradabi kafakri wa mradabi wana akili leo jolo kwa parade mwana wa prezida asiye prezida fakri wa mradabi kawana akili hawe na maarifa izo wafanyia mbabaho dizo tareza wana wa Komori njajwa kana mbabahangu ya milwale wenge prezida haunguduko kwa prezida nile na menyelesha mbabahangu fakri wa mradabi hujua kasumana Asumani gozibi woi mwanadamu kaya hatualie Komori ngene le fitina la hae ngene maarifa maya Komori ndiyalole mahakume tulatima basa Komori armama hamira armahamine ikauhe soi fakri wa mradabi hautial mama beni hautial mama gari hujo huminila mbabaho zevoti mbabaho hafua krizi hafua hamu hasibabu ndawe leo wana wa Komori fakri wa mradabi Wahurambu wao izo fanyao Ngwawona izo wane utasao ufanyao sisi ngari ziju wao izo fanyao fakri wa mradabi harmeti ya Komori wana wa Komori wa mlawa wana wa Komori wa rondanayi wana wa Komori kwa fanyao naibwa fakri wa mradabi ngao yabo ngozionu leo ngwani liyo yukamke yabo dahari leo ngaru hambia ukaya ngao ministri de l'interieur ye Komori hiyo kabaja paro kadamu ya raia na raia hau jeshi na jeshi hau sirikani na maraia msamu ipere pare kama nzoma ngamizona wa Komori yensiyo ilala mawali yensiyo iwalala
ilala mashehe yensiyo ilala wanadamu wa aminifu ilala wanadamu wanile nsiyo nyimjaleo nga manzensiyo mwise kaburini na muo wanawahukumoru kwa nukubali fakri wa mdadabi karna kubali nsi hatu ikerangu wakata babdenar nabasa ekomori to kama kaita mwe dunia leo karna kubali kabati voti harmwe nsi ya komori fakri wa mdadabi kadhamana uonese ukaye maarifa wakadao jana side maarifa leo shangaru hambia ukaya ekomori ngiyo na wana ngiyo na watania uhara usabziwa mwana mkomori ngutsaima shahahe ya leo na maudu mwana mkomori atusomesiwa ni mzazi akahuza mhogo namba tiata aundeze misomo zae hajadi tena kawa hata ula mwana hareda mdumbaba reja panazi ya sirikali leo ngari mwambia unukaya ekajana Taki Abdul Karimu ze ministri zae nema dhamana nema jeshi kwa janja prizo hija mzee wa hatu Kililu Sambi wandu wao pia warengeze mali za daula wahala wasutula pirizo hawatujujewa ngari jo ujuje na singari jo ujuje awari kadhali hubeshe risala fakri wa mradabi ukaya ngari jo zofanyao ne mpango wa sawa panga daula ya Komori ngaramula nao pia mnungurambo banu ndu yazalwa mnungurambo banu ndu yaliyo abor kauta ni upare ban fakru mdadabi kaya kontinye uzingare daona beru na msaidie na Fatihu Wazali mangamize Komori sheka wakati lononu wa Komori ngwa ubanu ni wa Komori walondani ni wa Komori walobonze ngardu diba karna ufana mzao fakru mdadabi janari tsataya janara madizo mganzao shale ngaramba ukarutsi tilizo mganzao ngardo udiba wala ngardo honesa izo mapanga izo mjumjopanye harmetsi hatu shangarambo kabasi voti wakomori kwa tuwa urabota basa wakomori meshamatiro alamegitsi ya Komori Komori nge kozao Komori nge dusu hao wana wakomori wa mashirina milila mashirina wafi ya meze bahari mashamai leo ngwazo mkensi ya bodahari wallahi kamjo kansi ya bodahari reka mpanga reka kamja panga isafarangi yo leo rani senkodo inu rangu 18h ya tasi 6h ya tasi unda 18h ngasina 17h57 fakri wa mdadabi awori kazari njia ulimwambia ni bwa Komori kaya enkodo inu kesi ya mdia siasa kesi ya mdia siasa wa eche bwa Komori Komori na mjua tata hatu wababa hatu mlarume michi wajombandu mlarume michi msije mdorongo haziwi zili motularume mabeni mwenda haruma mabunjilio mdhulumu wana mwasomesa atabasa wale harume mivelio kwezi wa tata hatu wa hemichi kwezi wababa hatu wale harume michi na mtafadhali bahaini mria heni mwanadamu yasaidi yambi hena dhambi lifanywa harume daula ila ngaona tere mbaba wazamana wamsomesa hata yahunda misomo ya daraja ya jubu mbaba hukubali leo jo uhulu hazizili wangamize mwana hao ubangoni kiyama ngojo uzisiwazo eziwizili ezo kozilenga haje ngojo uzisabu bangoni kiyama mdati dharau alishiwi mdati dharau zizili mdati dharau visa mdiatiliwa ayo babo bangoni kiyama ngejo udai haukau huu tuna visa ni wangamizo umma wa Komori kwezi wa tatatu mlio harume michi mlio harume mabafu wandu wanu na muadunga harume michi hatu mtsukubali muziwa hasiba borali kumebwa tatatu bwa baba hatu na mangalie dalili ya basa bwa baba hatu wa tatatu sawa no abasado wakaujuha haruma mahafukari warenga mali za daula abu hata na mali hatu awoni wakayabo ukaledari wajua watsemna pare yala nsuje hata mbajini abanga mwana ukaya hukumanziro bwa Komori mahafukari
yarenga mali ndeni wanahe hata lengo ndi arenge mnambima ya furize wa Komori bamkomori wala msohambe wakati hiyo hate hikeba zodizo owandu wanu wa mdungaoni wa mfanyazo wazazatu babatu Shabor Kanzari mwambieni kahena mwanadamu ya saidi ya mdumui abungi harma madhara woi mwanadamu ramnika voti za halali ya kawama katonza lesha halali shangulo shaharamu ya wani mdumulo yabo mlao mnoo asibabulo abunga mtungolo mra jahannam abotikaza ni njiyabo ni rongozi isufe jihadi general wahe minazi shawiti general wahe Komori shawi general wahe minazi ya Komori nezenyuba za Komori shawi kawi generali wallahi kasumana zali ya jobita segondi mabani hahe pia doare ngao daula ya Komori ili waonese Komori leo wakati ujobu isufe jihadi kwa ya Utsauo Fatihu wasmana zali na Lukumani wasmana zali wajarume mwana hao bustejali lanatullah abarkazari mwambie nukaya wakati ya pash ya ulwani mbabaha ya mkazari mecham Lukumani na Fatihu watasiwa aboleo jeshi mloyabu marumishie maha sedi bambao mloyabu na nimwenda retirati mkubali kweli daula hatu yende siwa noana wa hele fujarli awasikanza jeban wa Komori nibesheri sala yo wa Komori mrambuwe ukaya kabasi voti harumwetsi ya Komori gamjio General Salim nuhambia General Salim ukaya ya Komori hulele General Salim iwene sa picha General Salim hutawa Komori nikajalazi mutawe utiria simana zali wa ikagu joka utoroho osikwero wa joka utola bo simana zali aye joka utola wa Salimu General Salimu kana ukayabo yensila ihusomesa General Salimu hutawa hamada papa urumishia arme daula ya Komori armele jeshi la Komori ngamta zabariri izo ndabo kabwa General Salim ngo arme daula ya Komori asimana zalika jifanya zini haukago sheleyo kuwana wa Komori ngwaona hubanao bo General Salim ujwa utawa ila demane nsila demagwe yare mabonsi haukakabati mlezi arme nsihatu kabati thamana arme nsihatu mtawa pia ensinge jenda o wakati ensile jo gabiliwa nemajeni ngamjoliba ze busu masomeswa pia maregeze mali za daula matawa ngamlindwao na ile lazima karmensi hanyu muiwadilie upaze bo General Salim kaya noti jao harmensi hatu shamtawa pia mjezani huu mbakisha na onjiwe watawa sinjama zeno kumfanya o na mdilike daula ya Komori ka daula ya Komori ndoko zao haini wale mwana Komori yarumishie Komori yale na maarifa na rejeo makazini ile wakati uja ngarimwambie ni kwa wakati uja habari kanzari njia wale mwambie ni wa Komori kaya heni wale mwana Komori na rubiretsi hatu kabati voti haina shababi ulwarmwe ntia Komori ukazomba hivi juu ya lao na renge drapo yanzieka kabati voti 2024 ngabondu tsawanu wala wanomnyanya abantu wakati voti na nyimbakishayo ngarambao ukaya na mwesheleo ndo kwa zazani wa babahani walwarme tia Faransa wodo nsobe saoni do mlisaoni heni mwana Komori hundona no do Faransa eba nzilo hindi wanzo mkendo kena ukiri wazazatu wakaunu wajobatu wajewanye mbana Komori ngamona simana zali ngunisho haina usiku Fatihu ngunisho haina usiku Lukumani ngunisho haina usiku ngulo shaula mitiali masiu enyi nibo mdao na Fatima ngamlindao ndo ya jani ile nsiani da siwa na wa Komori Warkanzari njeba nusu kwa leo rimambieni wa Komori kaya wakati uja si wa Komori narijiwe mahutajio gambeho yerisala ya mwiso
nesilia musunami au kangama nzoni kemongoni mo mwandu watoko wanilia Komori ntikebano arma zemedia zinu ndorongo abantu shanga mumbo mu insha Allah taala nikemongoni mo wandu watu wanile Komori icho hale banu insha Allah rikemongoni mo wandu to soma siwani insha Allah taala rarenge nsi hatu kemnezi Mungu aweze biidhnillah karim sisi rumba ngardo kobreje Mwenyezi Mungu zingari zamba homonenia shinkartuja banu rijeri furahishe mru hauranze mru Allah alamu lizomukaya ntsile banu na hula na shitapubeli na wanama wangami yao la gami mongonimo wanadamu ujonda rakubo yensi hatu hao Mwenyezi Mungu ajelolo banu botasi wabuhewana wa Komori mashababi waonokaya indetsi hatu garijia wanenasi wanzuani na wamwali na wamawore rimwambie nikanga mwanao na mniumbeshoni risala ni wanzuani na ni wamwali haukamjari mweshe isiwa shahanu isho shahanu isho shangazija isho shahanu bwanzuani bwa mwali bwa mawore na mpoze msulomba katila nzuani hautila mwali iyo densia hatu yede kapitali hatu hena mluge wa wanilia kapitali shamsula jini kaukaya siwa nzuani ritola la asumane azali ugozi bimba halanda dena mdza o kwa jala Komori wotswa Komori wala hom jumbi huchaiho umala wakayeshwa kanshiboboni efamia bahina mjipoze ngarjoke emera moroni ola mwiti emera moroni ola mwiti akarge mapesa hemi haji ya hatu harenge atajiria lengu twambari maudungu be wandu heji harenge zemali zene nafundi simba wangamizo wa Komori nywana wananyasi wanzuani muzao nziani nsikubali mtolwa na mwambie no banombe haoni na mpoze banga mwanao ze enkode ya Tunisia ka usisema president wa Afrika ni Arabu womwe hamandani ya hunda zebak ya hunde misoma daraja juu yakahuza hamandani heni bani yakazabana atakao atolwa ombuswa yabo hajita gash hajite sansi havu omuvuma ndi sabala baibo nzwani mono kaya sumana zali hajamtoani harumwesi walangazija hambani ndimu wananyasi wangazicha wajususi zonande na magongo wakotoa ndumu hazini haro watoa bihenzuani leo katsia bwanzuani na mpoze haina mwana mzuani haina mwana mumwali ihondo hani ngazicha ekemeri mwidziuo hajabu kwanza mtoeni na mhime msukubali emeshani ngamliko kadaho nema yondo kapitani yasenderenge wabushi na masenegali onala na warabu wa tusilimu hajawani kezema gaza hiyo pia bahari ngwali vao rali zizili na ziziraru wa mtuani arumenti hanu yaweka wa mtuani yabu na mchoba la zigongo yabu mjoshindo shafolo hiyo hena mbushinto ka hiyo ya tolwa hao hena mjeni mkesa arumenti hanu bale wao kujato paro jwana mzuani hamgazi jabu mwali ende kaze la tabu bushini hao Zanzibar sabariri ni njo mtoa nzwani harweze plasi za hao kiyedize plasi za hao wahonde meshao wahonde meshatu watazaso so tabia wahonda mbadwala shakweli bwa Komori ngamwona wananyasi wa nzwani wakazembeza la tabu za hao wajawa tola sababu demera mwitiwai woi haruma bwa Komori kamtujua woi haruma nasubana zali ya jamtoweni bwa nzwani woi haruma unumpango wapanga wanzajuse guerre civile armenti ya hatu wasibabu nani bwanzwani yode nsi ya hanu yede kapitali ya hatu msukubali mtolwa harimeze plasi za hanu awari kanzari nje hapo nimwambia ni bwanzwani ukaya na mkea gamjibu wa Komori mwishie linde makalima nenea kaze kif wa Komori gamwanao kaya ngawarohami tsense Nwando hiba ima janvi Mwahoba na mwezerezo zinu Otorolize mazikwatu
nopwana shatu sheo ngamushao bwana tilaki hari tilaki hanjia ka ude mwana mshwatu wa Komoro baikeleo izo ya hamba ya roha mwe izo hamba shawo mwana mkomoro mwishia izo tilaki hamba bo sirikali ya Sumani Gozibi hamba kujolenga mwana mshwatu ya mbelebele ya mungu nguwe kamjajo bo sirikali mwana mamrenga mamtapirizo shamanya mrenga mwana nasu desire bahamba kai jolwana uwe mumtapirizo ngabungu amizemesha na mwone bwa Komoro kaya wanu ndo puseo wandu wei Lukman wei Fakri wa Mdalabi wei mwamnike generali ito jwabani ngere national lindini ili wajanga mizowana wa Komoro ngari mwambia oni nrobo wa Komoro ukaya muhiba majavi ngebani kusotororize wana wa Komori katina mbabahe katina mzazahe mwobanu wasungo sifua na shohatu na hii ni mazuki yatu mitika ujabana siku aleo ni mnikeni avertissement ngamu mnikona avertissement mimi ngani mnikona avertissement ukaya siabana njabde ya mbaba wa mji hauna pa mrusheo shemana na vumba sumana zali wa indi arenge ensi hatu ya imenyao emana himabanu na pose ministri wa habari za vonze azandani Fakri wa Mdalabi yende lazima sise amani ya hensinu ya onema ya hensinu ya sorongoa emana rongoza general sali a general usfe jihadi ngedhamana nele jeshi la Komori ikele jeshi la Komori kesila likiarma deez shenge lazima livilie mipaka ya Komori ngamona ufeswali haulwawa harumeke ama kime jeshi kujeshi ya sfejali ya hea ya fananketi shaharansi la puhu la sarajini yede mana ramatake baileo ngamjoba ibo tilaki dawana muhiba majamfi Mahamudu Metre Mahamudu kajahiba mali za daula ya jumlaka Metre Mahamudu wahibi mali za daula shahimi nimba avuka ya hae ya honde kutia yale ya Soviets ya Komoro mzee watu mzee Barwani kamjaparu wede tajiri mhuwa daula ya Komori hende hata muswabo serikali mbini imtapirizo imlatiza umuri wa hae ne sante ya hae hawanile Komoro nyinyi wanazijomba wahibao majamvi ngani yabonga msungu upua mzee wa hatu sheo Yusuf Mahadi bana wabongoni mwa masujaya heti ya Komori kamjapauri shahidi mbayiru fetuze kare ngendu shawano baingari mnikawoni botilaki kamuhambionro kamuhurambuo ndo botilaki ka demoroni sirumu wakati na Komoro o jenesi wangu gobaju volo ajeka mungoni mwandura kauhiruma kabati mndu moroni yatonjua fetuze kajona kazaka tiparpomsheo tidaramu si German si Faransa ze placing kuza Faransa musiesh kuja paulisha katipa mbangu sheo hamjomba hangu au ziki wangu hawa naama leonga rongo wawa nleukaya tilaki ferme la bouche kama ndo sufa maribana mtetashi lamha abasa lamha abasa unjia armo domaine kajuzi ribanga leo tanga rumwambia ni kaewe na mjie ameza plus mjemone safara leo karja roho rudi botilaki laona muhiba majamvi abosikanza nizia njia na mjia basa tilaki kanga mpuse wao daona muhiba majamvi njia mwa Metre Mahamudu na sufama Muhammad bana njemone zio jihiri safara leo na basa safara nyinga mwanilia wezi yeshi hapo singari wanilia Komori
itukue kama nillahi wa rasul na kazao yao hame mirongozi hiyo ni njie bwana mawahiba mbao mwabenga mdunge serikalini kwezi watukufu wa Komoro ngamrongozo zikiwangu Sheihani ndongoza zikiwangu Mhadi Ismaila nilongoza mwana mshangu Danieli uskwale wangu na mjeze kredi na mteze kredi mpartage ni wana nama mjokoni dunga ba kwezi watukufu ngamwanao siasambi na mwapeu au kaya SRC himi na karihila na shatiri na ziki wangu Sheihani wangu wao yedamu ijotinzwa ijoanza sese ye kweli bwa Komori ngamwona umadhara wa madaunu ngamwona umadhara bwa bambao ukale Osman Zali hakiri mnafatihu hasia wende hasibati kweli hende hata hadhara au Sheihani hauka Sheihani mwongoni mwa wandu kaya lazimu la ya rumensi ya hatu yasubuti kweli ya heye ya mbali hata danswani ende ya msindiha mabarika wa Komoro wa bambao ngamjuani la wendile wa safara alepo wa bambao lazima yake guverneri hele sila Komori ekasuma nazali kwa mwana damu nzamiadi abu wa Sheihani wa Mhadi Ismaila wa Danieli nzima ndawe yao hasisi Sheihani hamakopa la mtamati karjajibiwa ritabia leo pati wazali kwamba wanzo urenga jeunesse urenga shababi watie mandeleo wani utona Danieli juzibi ala huni enda Komori ye peple ya jabala kaumrenga ye rohi utabihata omusabu hamba kakutumbia bahanu maudi ya jasindu hayabo izo ndizo wakausabo fatihi wamba wanzo sa ushababi na mbwema sabu wa Komori mwishie Asmana Zali emana leo enda zambio izo na huja dezemali Sheihani msanganizi zabo ya mnika yabo ya mbule miforoji pia hasubuti leo enda mburiza kopala mtamati hata tumdhukuru shahende harenge mru ya soje zini chade ende ya mnike oguvurneri abunga mwone sao kaya ni wananyasi wa bambao na mkeravi zidamu zahani na zembu zahanu zitie hanu mwae Komori ijane faida Komori hena mwana mkomori ya jarehe mumru shamsidinga dingo leheba na woi mwana damu woi yeka na uaminifu ebana woi yeka na miadi mdia dukami miadi ni sambi ya mtapirizo wale abaju kofaya abole likaufikiri we Komori ya sayaha ya usiu na sumani gozibi woi abole likaufiri kangu joko teleza Sheihani ya mbekaya woide mile wa hangu na rimnike o guverneri shafati huu hamba eno wa Komori woifati huu wazali hamba katsanza ni Sheihani robo hamba kutusa Sheihani wahunda mwananyua shababi mwana shaho bani hao mzungu leo harime Komori mwambanga msao majeni wende sensi imana usika uhaba la utekeleza ka ye guverneri wa mbaba hangu wabasa Danieli shawolukaya mwana woi ngena pe rahanawe ndomburiza harma mbwabwai Mhadi Ismaila tsuo huwa mongone masuja wenza sautu njema wenza muruwa tsuo guverne mama udiga shanjwao ije kama kaja parukaya yabole kanzari jeba mwambieni bwa Komori hususa ndani wanu maribele siasa ya hebamba ukaya Asmani Azali woikana miadi ilazimu mwelewe mdatsimane na mwana nyabure mdatsupo mwana nyamdushe bure mdatsimane na mwana nyabure mjini ntsirongo zaba ikasiserse ntsirongo zaba wenge chau na mreti mkihamba bamzima mzaze mzima bwa bambao Asmani Azali yekanza mbi wenza marunda
azali kanza mlonza manza marunda emria rutola sambi ya mtapirizo ya wale rakawana ukaya depute wala muhambu wala nda simdoaza wala mshwani ya karme serse ndaza wala watunge serse mzee wa hangu wala mumbeni simdoaza la tina laka simbubaba yenza yabwe mrusu jaulo yabo washaturi na shaihani lewasumana zali mwone matsozi ya kauruhayala yala kauruha kaya ngujo mzihani beze mwana hamba abo leo bwa bambao bwa komori mrasikiri hatulowa magari hasindiwa hende hama na mwanya mru au hasindi hamru izo ndizo nanzono wambie Generali Salimu o wakati uja utiole 10,000 euro unikiwao peple yangamia bae kamda kanze nsi hatu hakanze mesha hakomori wandu wao kejela dhima waduwaze Asumani Azali shaizo fatuhi ya hamba izo nambari izo niza dungao bae wakomore evrajamu iso isaija hewa bambawe evrazi isaija Narikihamba ba mzima bwa komori Rikihamba ze mzima be komori saizama Nejo kwa hiju sandasi wasi itizame pia bwa komori Naomba Mwenyezi Mungu rimwambie nukaya haina bahani wale mwana mkomori Ruwalo bonze ruwalo ndani Mwenyezi Mungu hifadhi Mwenyezi Mungu alijalie hunde mwana mkomori Ujojawa nile komori hatu inshallah taala Mwenyezi Mungu alijainde rikena muoro nensi atundo ritike manga hunu rifia hunu ritulamakia sini ileje umo hatu banga muoneze nongo ziro hamwe sinu zisazishanje pia ruombe Mwenyezi Mungu rirejoi rihundo wandu adilifu armensi atu inshallah taala na uomba Mwenyezi Mungu ni mafundi mdo armensi ya komori sishia hutuba nzima ngani vurizo banu shatsasha ni parsi banabasa heni mkomori uniono banu mzee wa hatu wa Shimoroni hauzisiwa na journalist juzi ya ukaya mufti hende nzuani emakati yabira hende hundu wanaume watia ziromani iyo ngamangalie bayo timrunda miaka hambala ya jambira tsamba shawo mbaba hatu fundi ya uzisema kalima wao de journalist hakaujibu hende nzuani wa Komoro mufti wa ilole wao yanomia na Asumani Azali inamba kae nsi atusangamia waka wanaume haru waane sijuwararu watiazi romani wajirene wandu azade wende wahimi bodi lishaju wende wakahonesa mufti kasi wandaume shasinga siwandu washe mufti hauleza nugo hizo hajakomo ajale sola ngazicha ho kapitan kaja shinda ya herengeze mikro ya heya ya laani ya renga hukuma shahaziranti mzewa hatu uo katina besenga sina 3 jours 4 jours mufti kaja maze nugo hizo mbaba uhazitoa juzi yenyi mafundi mlo Komoro mlo harme mijihatu mle harme mabavu yatu ekaba na fundi hauma wadhamana mafundi mwajua manilo silamunu ewe naomba Mwenyezi Mungu ngarkaza yao rimwambie dukaya wanyanyasi wafanye aksida yala mvuni wakanzende kartala haina mdulo na made yabo na veze haraka yedare madaye ndezahe rahasumani jaja haukaheni jobakisha yola pitali zero honne zabakisha ngazija zitsa hao hasibabu de makudume mane wandu wangu wajoro mwaze sindaro hola pitaliyo hao wandu wa bantulo hola pitaliyo haina mdulo na mwade hola pitali yafanya aksida paske hiyo eheli anzao wanzao zefilia toa wandu walona damu walona jadidi watula zero abagela zimu wandu wa dola pitali wafanya aksida jana walola pitali wakozamba bititi
ze famina zile za bezezo watola pitali bwandu wao wajwa hulwa haraka ili mdulola mwade wala pitali maarufu yafanya aksida jana ajunishola jana nende ya mtola pitali raha jare ngwere hose suzinu amanahu garjonana ngamumu Mwenyezi Mungu inshallah taala rangu leo ngarendele yao karna uzia bantu wa Komori na singari mwambia unindo tilaki harege mwana mshuhara hamnende sindu kamjasha gendarme kamjajwa jeshi linda lama renga lamtabahan ngiwa jambi ngiye yongu sotoroleza Mahamudu nasfa Muhammad bana kari mwanzo wale watula pilizo hawandu wanu wafungwa hawandu wabulawa namtushe wana wao namswatushe wana wao wakazaru hamiye fakri wa mdada minisi de l'interieur ngoshema kalima wana wao wayatoa wena suke na usiku kamtsuhela kamtsuarete shamwabulia yavorone sakani nde mwapuseu nwafanizo joka hanza nafuge Mahamudu na asfam madi na wawawe baya jana tide ya leo ngejo tinza kajana mreme ituliwa leo ngejo tinza bate ardhi ngejo shemeza naomba Mwenyezi Mungu alimwambia univanaka haina mwana mshohatu tena mdume Mwenyezi Mungu nambe haina mwana nyasi tena mdumshe nguya mbe hiyo tena bakritasi Mwenyezi Mungu ambe insha Allah taala ulo harma tabu Mwenyezi Mungu ya mauni haina mwana hatu lo prizo Mwenyezi Mungu atowe insha Allah taala walo malopitali Mwenyezi Mungu washifai warejeri ke wazima naomba Mwenyezi Mungu ka daula haki ngarondata jusqu'au bout ye Komori ngejoreje Komori kene maarifa kene dini kene mastehi ijeru onendo inshallah taala ritiba ksharmentinu liloma ni baridi na jua lilejo makazini inshallah taala naomba Mungu kangatonana wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh katiko sabanga mtasamaha wala hampa minkum assalamu alaikum.